epidemiološka situacija je povoljnija nego što je bila proteklih nedelja. Evo i danas petak završava se u tom ritmu. Dakle, ukupno je bilo dosta gracija danas, 39, ne 40 mori cele, a imamo 28 kontrola i 12 novih pregleda, od čega 4 pneumonija, 3 su iz populacije, jedna iz staračkog doma. Sve pneumonije su uglavnom lakšeg oblika. Od kontrolisanih 28 pacijenata, 4 ima progresiju i to su malo ozbiljnije progresije, 2 od njih je poslato za Pirot, a ostale su ili u izlečenju ili u nekom ozdravljenju ili su u potpunosti izlečeni što se tiče radiologije. Sad, imamo od juče 3 antigen pozitivnih pacijenata, što isto nije loše i generalno, znači, ako skupite sve, taj broj pneumonije i taj broj pacijenata i usluga uopšte koje su pružene u domu zdravlja u ovoj nedelji je skoro za 50%, znači niži u odnosu na pre 2 nedelje, recimo. Ono što je loše, odnosno što zabrinjava u ovom trenutku, to je današnji skok jer je prva smena završena sa 12 novih pacijenata i to me sad brine, znači, jer mi smo imali praktično čitave nedelje dnevno najviše do 10 novih pacijenata, čitav dan, dakle prva, druga smena, noćna smena, imamo do 10 novih. Danas, znači, u prvoj smeni imamo 12 novih pacijenata i vidjet ćemo kako će ići druga i noćna smena u COVID ambulanti i to bi, recimo, moglo da bude potencijala za dalje razbutavanje virusa za sledeću nedelju. Sutra i prekstra neće raditi rentgen, laboratorij će valjda sutra raditi, a rentgen neće raditi, vidjet ćemo od ponedjeljka kakva je situacija, da bi mogli, znači, da pričamo o epidemiji u narednom periodu. Zasigurno nećemo smanjivati, odnosno ukidati vanrednu situaciju, bar ne do nove godine, znači uključujući i novu godinu, tako da to svi moraju da znaju, jer nema teoretske šanse, znači, da mi možemo epidemiju da svedemo na 0 ili na prihvatljiv broj novih slučajeva do nove godine, da bi mogli, znači, da govorimo o nekakvim proslavama, pogotovo što same proslave predstavljaju veliki epidemiološki rizik i samim tim mislim da je uopšte, znači, iluzorno govoriti o nekom ukidanju vanredne situacije u Dimitrovgradu. Što se tiče ostalih mera, mi smo, znači, još juče na štabu mere, znači, pomerili do ponedeljka dok ne dobijemo nove izveštaje od strane kriznog štaba. Danas ste otprilike mogli da vidite nešto slično, znači da se mere do ponedeljka, znači, pomeraju, znači kada bi se konačno odlučivalo. Prema tome, mi ćemo pratiti mere, znači, Republike Srbije, ali mi i dalje imamo vanrednu situaciju u opštini Dimitrovgrad dok god imamo taj broj pneumonija. Jer mi imamo smanjenje, ali vi ako pogledate, mi imamo od ponedeljka do petka 30 pneumonija, to je za opštinu Dimitrovgrad stvarno veliki broj. Bez obzira, znači, to je samo 30, jer smo znali, znači, da imamo i po 100 pneumonija, pa daj da nije 100, znači, ali 50-60 pneumonija na nedeljnom nivou, što je stvarno bilo, znači, ogroman broj. Što se tiče pacijenata u Pirotu i u Nišu, nemam tačnu informaciju, da kažem sada, znam sigurno, znači, da niko nije preminuo u posljednje 24 sata i nemam informaciju, znači, da je neko na respiratoru, obično takve informacije dobijemo, a što se tiče pacijenata koji su u Pirotu, oni su otprilike negdje 10 pacijenta, nekad budu 7, nekad 11, nekad 8, dakle to zavisi od toga koliko se prima, koliko se vraća, to ja ne mogu tačno da vam kažem, zato što je, recimo, mi danas imamo 2 pacijenta koji su poslata za Pirot, ali mi ne znamo, nemamo povratnu informaciju da li su oni primljeni na hospitalno lečenje ili su vraćeni kući, na kućno lečenje, tako da to je uvek nekakva fluktuacija, ali računajte da do 10 pacijenta i dalje imamo u opštoj bolnici Pirot. U Nišu trenutno nemam tačan podatak koliko pacijenta imamo, ali mislim da ih je manje od 7, odnosno od 7 pacijenata, jer mi nismo slali nove pacijente za Niša, imali smo par otpusta, imali smo 10 pacijenta ukupno u Nišu. To je trenutna situacija, u staračkom domu je mirno, u smislu, znači, da nema preminulih u posljednje 24 sata, pozitivni čovjek što su i pozitivni, interesantno, znači, da kod njih imamo isto i regresije, dakle smanjenje ili ozdravljenja, da ne kažem, odnosno poboljšanja kliničkih slika kod tih pacijenata. Danas imamo isto 4 kontrolisanih, 5 do duše, jedan je nova pneumonija, a od 4 koji su kontrolisani jedna je u pogoršanju, a 3 su u poboljšanju bez obzira, znači, na godišta tih korisnika, dakle samih pacijenata.